Develop pula baik season pada yang supaya pi dengan YouTube channel jenga ke jengtip teknologi. Berakan ni kesengi aku apa ni keren pi barok. Sepang kani kawai ka jenglek kai. Kabing ngi baju page football ni semua tenat bahaban lek kai. Kabakar teng ka Fantasy Premier League. Te alingan batai pi sepang kani ka Fantasy Premier League. Kong do aling ini lek ani apa Play Store. Jadi pila lek apa Play Store sa type Fantasy Premier League. Dengan sami kani ka baning kong do ka official jangka mrai nga pa de nga jupen kam kani godan harum ka Fantasy Football Manager de nga ade ban install kani ro nga tenga use kani te pila ban use ka te ro ka Premier League official tenga jo pendan kam kani dengan pendan kam da kani tenga ade install tapi te sa install dengan ngan open ngan pin EP kum lo ka try kam tapi hap sign in hang ni do email jong pi but sinabat password te sa sign up. Ada pila ada sign up, terus sign in. Jangan login no. Nomor maju lek kai bahaya kani ka Fantasy Premier League. Kani khidmat pila ben ihani kita your profile needs to be updated for the new season. Click on OK to continue. Dengan klik OK. Nomor nga laju sna teng mensua. Mentang hap sna biang. Update email address. If you no longer have access to the email address on your account, please update your email address. Mereka nga use ni ka email address dengan iNext. Mereka pila jauh email address yang pi tapi ham senada kawai. Tapi atau ani an email has been sent to your registered email address. Follow the instructions here to verify your email and continue the process. If you cannot find the mail, then please check your spam folder. If you are returning and the link has expired, then please click resend email below. If you have already verified your email, refresh this page. Okay. Then ya, in have elect apa email, elect apa Gmail, apa bukan link apa Gmail nomor ni hapan, verify tak ada, tekan ni Premier League email confirmation. Bila bunyi perlok kita ni saya confirm your email yang PP atau ni Premier League account activation. Hi, please click the button below to confirm your Premier League email. Jangan confirm your email jangan select yang new app of Fantasy Football Manager. Saya dengan yang tu kan load Jepang. Kalau ada download kan seorang bah. Kita kan iga password barim. Jangan ngilak ban. Senada password bertemai. Te haba pi sign in kong te himdan kamban. Ayo. Mensna password temai ni tiap long tiap sna password kasim ben kong te mut himdan kam ban sna biang password sisin. Mei ngapan ngala jo use kuni teki ong bhaban sna password dapat temai. Ngala itu update password. Saya thoi tengganga last name to select country. Dia select country ni dai hapo India. Ini what UI. Ini India. Update personal details. Thank you for reconfirming your account. Please proceed to login. Okay. Saya login biang sisin. Okay, nama change to password. Dengan type dulu itu password bermain dah. Kita lihat tu login. Dengan ada type password, dengan login. Please select your initial squad first. Minta ini select your password kapan kong dulu. Dan ada mentah ada ka, siapa sedang ka Premier League. Pila pencit kat pemain ki player adalah sedang ka game week penengkong mod ka kasni ban kong do stang Premier League tapi namla shu ban le ban tet player kat paman menta tapi dang la ban tet kat paman nang ni tapi la ban jet player dengan jet goalkeeper Alisson transfer dengan jet do goalkeeper Beckham Tador le no do Ramsdale no jang Arsenal klan tau nanti na lengin le do Mendy tabang ai ke kambit ke Arsenal terai banjit ya 5 million jong Ramsdale 5.5 million jong Alisson tengin stang bantit ya ki bak pada
Dipila ban increase dan decrease ya kadoro PE mentang adon sa prabu kondai point san million pounds. Dipila ban le maximum tang ngan le tang 7 million ro. Jadi pila ban i player di bawah 7 million ide ini. The defense teng habo yo cancelo jo Manchester City. Jadi nang tu minwat away naki back jangka Liverpool. Dengan anjir do Trent Alexander-Arnold. Jadi ngilaban jid di bak hamtat doru. Matty Cash yang ke Aston Villa. Transfer euro. Tingnya Watski. Kiwi bak mah hikam ikop bakin laban tap goal dan assist. Hakas ngi baki bakas tangga Premier League. Kilaban jet player riba pero player riba suan thamai ro kilaban jet te kilaban i perlok ngala jet ya ka tim janga kila thone squad selection success marka jorong parat ka video ta ka daung aklem record bahara te kilaban i menta ka squad janga ka long kilaban i ngala deban iu kani de ka tim janga kan ngadang lah ban change ka shop ban sedang ka game week 1 mah game week 1 ilaman pay fixture 2 tarik August kan sedang ke game week 1 kemudian ngadu 2 tarik August nginam la coban change kin ya kan ikat tim kan ngadu game week 1 kemudian ngilaban transfer away player manka tayo dagal ada ke game week 1 kemudian kan sawan sa game week 2 ngilaban coba player don player bomler pi bomler tapi laban de no yo fin hit no way bo umleru Coutinho mah umbit Coutinho tapi laban lagi ha le ini transfer sah ni jerong tu umbit Coutinho tapi laban itu laban transfer tapi laban tiet do san ne do yune kat ba pidan pisa kembagan ngadan habang jong amta 11.5 million pounds teka do jong san dei 12 million pounds dengan la ban tiet do san dengan laban tiet do bawen ne do saka ne coba dengan tiada bawen dengan ini transfer di pinami ini ka free transfer hanya room kita FT kita unlimited mentah kadang day unlimited namar ke game week keempat sedang dah dari dah kelas sedang ke game week ngilak ban transfer tang way player tang way player hak way ke game week dan ini sebut dah film transfer hak tu ke game week hilak ban save ya tu ke transfer nanti di pintan atadiki transfer ban head player hak coba game week 2 film hit player film change saya ke tim joki dah game week 3 pilaban change player early mod nomor pi klaim pendan kam dah game week 2 pilaban pendan kam hak game week 3 early dan pilaban pendan kam tang away ndai pinam la coban save aduk light lagi game week transfer palat na artery pinam la ban pendan kam ka taka transfer joki kemud Sibun duk transfer pila ban 6 pendan kam tang arteli free transfer. Tapi 6 transfer license kamut pinsa tang arteli kan salos nak kawai. Tek pindah yang jerong ni bagi top plus. Te pila ban pendan kam gini bench boost kamut hak tu ke game week berpindan pendan kam gini game ke bench boost kamut. Ini ki player ki pasongan ni pok ben ni rum pila ban Ramsdale, Nico William, Diallo, Antonio. Itu ki player dak yo point kan khen lang haka point jangka tim jang pi borok away kata dega bench boost tempat pila pendan kami katang season haka away ka season dega free hit ro ka free hit kamut pila ban change borok ka tim jang pi nomor subur ka tim jang pi ka flop ha kami yo point kami yo yura bunda ki player kiba yo red card kiba mensau kiba yo te pila pendan kam free hit dan ni triple captain subur tapi captain mentah subur mentah ngadan kamu Jesus mah Gabriel Jesus yang Arsenal tu ujo 10 point dan dengan kapten mentangan ya 4 point dari dengan triple captain dengan saya live 4 point kamu 10 into line kan triple ke point jangan di film penan kam gini chips di code gini chips each chip can be only be used once per season kamu tang season haga season tanggung tai perlu kani kadega fantasy Premier League hilang penan kam kini kadegi leagues
Iba lagi join tank. Pilaban pe ya home ro. Devi kuat ban join bagi league keeper log jopi pilaban lagi new trophy hani jerong bagi top plus. Join hani ha private league. Kemudian perlok jopi kiap send new to code. Tekila send new code te pilaban join ya kata private league. Tengaro kita kilik sebagai join. Tengah sabuk ya ka code jom kita kilik sabuk description jong Te pilaban join lang bat ngilak ban ya lek kai lang bat ngin ye ba. Kumno ka perform kata ka tim jong pi lain ka tim jong ngilak ban ya compare lang kan iwe. Te tanggung ta perlok kulik sibon ba pilak pe je ni ka video jong next camp piro pinya lek kai lang ya ni ka game ka fantasy premier league. Kalau jan sedang ni hak August sendiri tarikan sedang te pilaban sedang nak ban senang tim jong pi ba pilaban join ya ki league ki league ber ki perlok jong pi pilaban senang ke league ro te pilaban ya lek kai untuk sontan ban page bat ka page football bat ka page ki yo points ni kita minta perlu kulit sibon pilih apa ya do ni klip mat nangis sport ini channel jengah kulit sibon.